ia fia fo e toe o fo lofa ma fa ta lofa antu le nei fia fi ina ua mapu mai fo i te au mga luenga ia ma ua nga ia tu fo i le fetu o le tamaloa lona no fuanga e pe ona masani ai o fo ia tātou te mai tawina i le aso ma le aso e wha manatu mai e pe i tātou le atua le tātou te au auna i ai o le atua matautia o le atua i le ngata o le atua i le masue sue ina wa le ia se tangata e tau masina ma le atua pa wale nei tātou whaiane o tātou o tangata anga sala ma le whatau waa ai tū mau pēr le bi inga i le atua tāsi tolu pa ia le whaabavau lava ma lo a fua i la ua maua le nepo i aso le alofa ma le anga le leo le atua i lo tau soi fua ma lo tātou wola o fo lofa fo i ma whata lofa atu i nisi o whea ngai ma mai o le tino pe o le peonga le ostaulanga ia muri au stars a pe fo i le whalitua ia a te nesa si lima ia le fo ua ma ua lunga la pe fo linga le apostolo ia vai tapu se kene ia ma tau talo mo o tauma pa ma losi atu pea e se le tāua o le o mai o le tino tofonga ma o inga e pe ona fa manatu mai ele tusio e peru ia i tanto e au ngā le o inga ai fa me le o inga e fa fulinga o se mea e faingo fie au se mea o silio na fa noa matinga au na o inga i tu atu o tinga ma fainga ta no o tanto au fa tasi ma ke riso ma mamuli atu e oto maftianga lai fa tali mai ele manu malo iai ma le file mu ma le manuia e fa va melea ia a woto te papole ia mau pe o tole loto tele ma le ono sai tu mau le tali tonu ia Yesu nga lopo mamana e leise mea fa ingata ia anteia mo le tupu imfa mai senga mfa mafan fananga mo so se Samoa so se tafu o ke lope o lo a fia i fa no noanga le nei yaso ma le neva yaso ia ono le malanga le fa atua o ia maliu ma le oti wa fe ayo to wainga ta wa le nei ia tu maule loto te tele ma le ono sai ia ma fa tali pea i le atua o ia o lo ia le file mu a to toa e mawai o tole malosi lilo fa le nganga ya ma mole to le nganga fa tai e vele nei avanoa yuso matu fa fine ya me se fo ile io ainga se mato tama ya le ya tawa ma apaiti ya ono la auto fa nga taulanga ya le o fa nga luenga yo le taulanga ya fa tai fa taulanga tai le lofa ile tama mai se le nga luenga ya Yesu nga lofa lo ape nau na puno no waile o taulanga ya mo moli mai le fina lo fo Yesu mo tanto ia mata pena fo i tanto e wale taime tai tasimo wala o mai lo tanto o tua pa tai tele fa mani atu Yesu la ngalo fo mana ya tato talo pema pa mo le fina lo fo Yesu ya na folanga lo tato tama pe ono mato fa yantu ele to e fisiringia finga malanga le yanto wa ele ngata wa mai atapena ya ai lenga ile pelo lo tanto oli ia na folanga ya ai alumaya si e batu ko tanto fa so le tus foi waso ale kale si ele ne fiafi ole tusi le vangalia lukam ta ko ful fitu al fa ipulu se fulu e o lu se fulu mali lima pa funga ai o te faita wina wa fesili mai la fo sayo ya Yesu pe o mai a fea le malo o le atua tali atu ia te ila tu ele o mai le malo o le atua ma le ai mata ele faiane fo i tangata fa uta o lo i nei pe fa uta o lo i la wa fa uta wa ye lava ia te o tou le malo o le atua
pe tala yantu ia ile au soo e o mai lava o na po tau te mana na o tele ai ia i loa se aso e tasi o le lii o le tangata o le atali o le tangata ai le loa a fai mai tangata ia te o tau whaauta o lo i nei pe whaapea whaauta o lo i la aua tau te o iai pe mulmuri atu iai awa e pei ona emo mai o le wila mai le tasi tūlangi e malamalama atu i le tasi tūlangi e whapea fo i le atali o le tangata i lona aso a te tau o na mua i ti ngaha o iei me tele ma lafo ina i le nei tūpulanga o le tala le lei a le alii ke vi soe ia vi ia oe ia pei fo ia ona whaelo atu ma tau wha matala le vai tau le tātou te wholau ma malanga ai. O le vai tau o le ungo le lalolangi. Nala le mafua eo na whaatulanga le ka le siatus whai tau le nei vai taimi. E whaata tau le ungo le lalolangi ma wha manatu ia i tātou le tāua lo tātou nofo sauni ma taala ma tatalo. Aua tātou te whaalongolongo tala pe tātou te oe sa ili ni whaalinga ina ia o tātou i loa ai ua lata mai le aso le ali. Lea wafisili atu lau wharasaio ea Yesu wafea ea e o mai eile ma lo le atua. Ea le mai Yesu wa ia te o tau lava le malo le atua. Tau te le tau woe sa ili i la, po seisi lava mea, o lea wa ia te o tau le malo le atua. Nā le wingo le nasa unuanga le tātu wali. O Yesu, o ia lea o le malo le atua. Le malo le nā pio ma Yesu, e tā lai ma au mai ina ia mawhaino tātou wolai. Tātou te olai le mā lole nā, a o maua lo tātou mā losi. A maua lo tātou mana vaola. Ina ia ho mai le taimi tātou te fo'i ai. Wo tātou fo'i atu le mā lo, wo tātou mā sani i ana tū mā nanga. Ele mawhaino wha pē tātou te so ona ola, ma ola so ona whai, ma ola wha sama noa, a tātou te wha mui tātou te otu tātou wō le mā lole atua. E ta tau no tātou wa onga mua, ma ola e tusai, ma tū maanga o le mā lole atua, o lo wha tali mai mo tātou. Pei ai wha te ta inga, o le tangata i malanga mai sa moa i nei atunu. E te tau ona e sau, wa e malama i tū maanga le nei atunu. A wā o le atunu ue, pe sui ailo na tau. E te tau ona e sau, e muri tai, i whaingo o la ei, o tangata o le nei atunu. Ia o me whai, o tū maanga, ona e lea a fia le se me tasi. A whaila te malanga, mai a sau mauanga wha sa mo, po i o le fio malo wale, ma le ola wha sau solo i ma o, le se opo e whaia pea, laka wha sa moa, ki ngā le suru le lai nei. Ia, wa e manatu i le vevela ini usila wha pena po i sa moa. O te whatu e te oe. Po le ale se suru le lai nei. A e whailo e wha sau, e le umea wha ua ma iro pa. E tai fōlinga wha pena le mele tala no mele tātu wali. Ma wha manatu mai e tātou. O le tā uai o lo tātou loa o na ola. Ola sao ni uni, ma ola tā pena. Ina ia o mani taimi e tātou te fo'i ai lo tātou moni. A wā o le ralo langire nei. O na o se no fuanga e tātou te wha tā pena ma wha sauni ai. Tātou te fo'i lo tātou moni wa uma ona wha. Ona wha atoa mata pena Yesua ngā lopa mamana. Aia whaila te wha tamala.
Lono vinga lai te le mwhai na e uru whale le malo le na. O le tāua i o tus whai tau le nevai taimi. Wa le to tele ai tātou, le lava e ola wha sama noa. Le lava e ola e fu le ola i le o peiwa na o le manatu na o le lalo langiale o lai, i le oti. O le tele na o le stangata. So la e ola, ai leo mafofau. E o mare taimi oti ai. E le whena leo mai. A le mea sili na leanga, o leo mai e whafose. Whawhetai ape a whape, e te ua e mai whafose e se mai tinga ina. Wa te mai loa. Po le alo fiu la vale, po le ao mea leanga e whai malu le kea, e mai ape ke la veska vale, e ke le oki e ka woki. E ke whaalonga e kaimi uma e ke wala au leli i e fia ola. Pipa no whai atu, o la u whaasole na whai po i isi taure le o lo mātou ngā lulu e. O fesili lea. Pe whaamata e sao lupu lea, le whape maile to o tele o nisi, o la tau e le tali tonu i le atua. O isi wha mai e leise atua. O whaatole e, e te tali tonu e leise atua. E mele tala a lese ali. Ya, msaloa. Ya, msalo fo ele ai. Mai, o le tali tonu o isi tangata wha mai a hoti tangata. I o na liu le whai maisi tua i ngā mea ola tulo. Me ta o le reincarnation. I o whatu lo whatu ai. Po wai ale tangata ola e whamai le ise atua. Po wai lava le tangata ola e whamai le ise atua. Ai a alu loa i le ta avale, pe alu le vaalele, ai whafo se i au na tupul whaalawelawe. E le ai ma se mafau fau e ise atua. O le upu mua ia saule i le fofonga po le mutu o so si tangata e a fia iso si whaalawelawe. O lea. A woi le li e. Oh my God. Tu sapo, o le tangata whamei le ise atua. E tupu no le whaalawelawe. O pu mua ngā e sauli nguku o kangaka. E sauli nguku o so si tangata. A woi le li e. Aisea. E lo le leia le tino a toa le tangata. E yei le atua. Le pawal mele whaafite le tangata whamei le ise atua. O lona mapapau ono lea. Whaamaualunga. E fai fo le mafau le loto e le ise atua. O na ola lole le tui ngā olanga le nā, le ise atua. A le tino atoa ai o le tangata. O le tino na fai le whaatusa pa i o le atua. O la lava i loe le tino. E iai le atua. Na lale na e tupu rol whae o labi. E o ko meki anga sau le muku o kangaka. Le upulu na. Mea le la. E mafu ai ono mātou whautua atu pēa lava pēa. Aua lava e te whaatamala. Aua e te ola whaamaualunga. Aua e te ola i lovo ai le tele o louta maa inga wai ai. Aua lava ne iai se meo le lalulangi le ne whaase ina ai wai. E hei tangata o lo tupu elito i ngā mea na. Ai tā lofa. Pea ona mātou whai atu. Ese le tā ua. Ai maua o e se mai. Ia pe te awhia wisi whala lawe e te leoti ai. A wa maua lalo ua wanoa. E te mafutai le atua. Le ala le mapuna mātou pai atu. So o se tangata e maua i mai o le tino. O le tangata le nā e matua ia lofa muti vale i eile atua. I le pēla o le whailonga tangata o le atua. Leanga o le wha meile atua ia mose. O te lofa ia i la tau o te fia lofa i ai. E o te lofa muti vale fo le tangata. O te fia lofa muti vale i. So se tangata le mo i mai o le tino. O le tangata le na ia lofa i le atua. O le lofa o le atua e mafuunu tātou mamai. E ui a o lo tātou whaatamala. E mafuunu o mai mai ai tātou. Ai whaatanga i le atua nā mea. Ina ia whaalata lata i tātou mafutanga mai a. O le whaamauningo le nātala. O le whauna ave ia Yesu. Le maua le evangelia Ioane mta apos fumaltas. Le whauna ave ia Yesu. Wa mai la salo. Ma ua tinga ina. Pa mele tu stala
o le tusi o le evangelia Ioane le apostolo pa mai ua muti vale le alofo Iesu i lana uō Lasalo ai ua nofo ia i o le lua aso vai mana ielo tango fai tau atu le vaenga le na e ese le tāua o le melea pe afa pe tātou te malama i le fina ngalo o lofo o le atua mo i tātou o atu Iesu ona sila fia lea o sorry lea i lo nga wa lofa lava Iesu ia mareta malona uso a toa malasango o whaafonga o ia wa mai o ia ona nofo pe ai lea o ia ona nofo pe ai lea o ia e lua aso i le mea sa iai ta watu le mai o Lasalo fa mai wa lofa Iesu ia mareta malona uso Maria a toa male la tua ngane o Lasalo a ua nofo ia Iesu o le mele sa iai mo aso e lua fe fusi kanga ka o ku ka o ki o mai a la ngo fo ia o au le winga le na mal mafu ana le nofo pe ia Iesu o lo na lofa ina se fa o pele mai o Lasalo mai noti o si le fie Iesu le mele la fa ia Lasalo e fie mai Iesu ma te fa tu la ila Lasalo e o ia o fa po talu na tanu Lasalo wa manongi au le winga le na le atua e ho ai le tangata wa pala ma o manongi le tu mau e ma fai le atua ma te fa tu mai na ye woti le lofa le na le atua pe o no mato fa yatu ya te o to e mai se le fiunga lo staulanga ya mu au le fa le tu ya ke nese ma le apostolo ya vai tapu manisi o lo ngase le lofa le na le atua amu ia o to ia lava o tau. Pe fo no fa so antu se mātou ta mā ia le ia taua. Le ngase fo le toi ina na whea ngai mai. Ai sa ngase fa ale ilunga. E tala noa mai a, fa malosi mai, alua kwa mai a. Awa bele na mai. Mo fai ma awala wa afio tuai pa tele ma failo na fa heilo na suau. Failo na kopsio. Failo na kominio muli ia matou atu foi matou lau le tatalo le agalofo mamano Iesu e tusa ma le folafolaga a le alii a lau lenei tatalo i autafo o le mega sagata mai o ia e tu le vao le agaga ma lona tamā mai faafoga mai e a faapela e oki faafoseʻi lei ma se avogo e fai mea ia e le lopo fe mea o ia faiga malaga laga a o le malaga le tagata sa maua i maʻi o le tino o le tagata lenā e matuā well prepare lelei pe a fai tātou te mātaala. A wai le ngatalai ai lātu o loo. Malolosi ma wha o atu nā tōtonga sao le kalesia. Ia o le tangata mai fo ia. A wā o le taimile nā le tangata uwhea ngai mai. Mo le ia sisi, e leo koe maka pau sisi a mea. Mo na o le atua i taimi o maa. Lau le nosa lio, lau le teapo le te vai mesi, lau wane lea te talo. Lau wane lea te talo. Pau wale nei. Awa e te whai tio. Peo le lume tua le sau whaasoto ina po. O le musa le me le kalikongi a Iesu o i o le alo le tua. Le sau oke a Iesu ke laka kol koruse. Sau oke a Iesu mfa i vai. E le oio se alo le ku. O le perfeka. Kusa o rua Mohamed. E le oio se alo le kua. Vai, sau oke. Awa la te o te i le tua. Awa te sa i le tua. Ai whaafitai i le tua. Pa wala na lau te talo e whai Iesu uma so uma. Whai Iesu whaafitai mo le nei mai. O ki whaaso aku kaimirengo o mai e la makanga o le lockdown ya ukuso. Ya ukuso. Ya yulai ukuso le nga makanga lockdown. E no whaaso antu lo ponga ibi batu le fiafi. Mua le pese wawa mini ngosoi. A le mawa e o lo mama wa tau po lokal mama
ia la wa kaupoloka kongo le mama ia la koko le lai ma fuio le mele tupu lo vai ia o te mi umala e ti ngalo vai o te fate Yesu e lo fa malo lo vai pa ku Yesu fa malo lo vai ai o ke mga kua lo le mele o pa ku Yesu fa tai mo le neti na tai mo le neti ngalo vai ai o fu atu le neti nga mo sese o lo fia mo se so sani mo se nganga ele loa oe a watu neti nga e so sani ele tai mo se nganga o le loa wa upu sa fo ya Yesu ya o se fu kai mi o ki nga o fa malo lo mai lo vai ni la fa la le fa malo lo vai fa fe o le fe lo fe ma nga lo ai na avelo o fu mai il fol mai o na la mel fa malo lo Yesu ya ta ai pe o le winga lo la fa mtalanga e le fengo fia tau vivi matinga ai a tatu mafo faule na mea mo tatu tatalo ma fa yatu e Yesu fa afitaia mo le nefas koluse o lo koluse ma afitai pa wale ka ko nganga ka kalongo ai e fe ngai tatu mo mai o le tino na le fa afitaia ma tatu fa yatu e Yesu fai ya lo fina ngalo ai awa le fai lo loto awa lava le fai lo loto ia fai pelo fina ngalo awa fo e sila fia le Yesu mea sili male au ngā mo lo tātou wola ai maise o ka tātou nganga sila fia Yesu a sila fia Yesu o lo ka mai le ka ke oki ei o sila fia Yesu au ngā ngai mai au ngā ngai mai ta te fo ia tuai ai fo ia tu o umana ta pena le leila ta vai ngā mana a sila fia fo Yesu e au ngā le toi fo i meule malosi e fa au wau o ta faiwa matiuti pa pena e nei ma se me tātou te faia ma tupu lo tātou wolanga e le sila fia ele antua ala le na aua lava ni o tātou pesili aua lava ni o tātou muli le telo tala inga aua le pesili na leo mai lau mole mai o yo ma pesili mai fa mai o le me e ali le malo le fa mai le talo le li ia o mai lo malo wo mai ia na malo pele o le pesili na tere no mai lau mole mai o ma pesili mai o fa kule si vai fa kuai sole mali li ia a fai o te fai atu e le ia o mai e longo winga la bo lo ngia o ko a le manino ai le fionga pa ia le atua fa mai Yesu o lea wa iat o tou le malo o le atua a fai na wina Yesu lo na uso e to fitu sa furu pa mai o ia aim fawa ai o tangata Israelu ai mai se Israelu o le loa Israelu foi le fa mai ole Israelu le tu matu o Israelu na o tu ainga na se fulo Israelu le no ese mai ma vai luia Israelu le taimio o reo poamo mai o poamo e fio mai Yesu o tangata na o tangata no ese Israelu o le loa i tu ainga se fulo Israelu na wina la Yesu ma fa ye o e ta la i le ta lei ma fai tangata wa lata mai ia te o tou le malo le tua o ayu mala le na bula Yesu lo na so o aina na maliu ye Yesu ma fai la ile pura o ia te o tou le malo le tua o Yesu le malo le tua a fiu ma Yesu o mai le malo le tua e tatu ina yo tatu wola le malo le tua le lo langi le ne yo mal tem tatu te foti ma fo ye o tatu maua mai lo na ola le malo le na wa le malo file mu e tau fu la na tatu wola so langa file mu le langa o le alofa o langa fa pale o langa fa mo lalu o langa fa mangalo o me na le malo file mu me na le malo le tu a fa la te fa me le o me malo le tu nga la ve fa kali la lo me nga fa na la ko inga ola nga ki ola umana a fio mai Yesu ma o mai lo na malo e ko lengi e tātou ma ta pen hai tātou e le ngata ile na
Awaia au maia vai ta ele ma ta mafa o le malo ale na. E tātou te ta ele ma ta mafa ai. E hala i sakalameta. Mai, ma nei e na filosofia. Wa umar au maia Yesu vai ta ele sakalameta o le baptisonga o le whaatofunga o le tangata i le baptisonga i le vai male anganga. A bea i tātou matangata fupai. Sakalameta o kofsio e te halu e tau wanga sala leo staulanga au mai wha amanga longa i ante oe tasi le nava i ta ele o le tau mawhatanga o leo lai wha ababau i le tino ma le toto pa i o lo tātou wali ai maua mea ai le malo le atua se longa lai ke ingei te iei tu tono le malo le na e ala lana e kalesia e ala lana e kalesia wana ole kalesia lava na fa vai Yesu nga lopa e te mau vai ta elena ai meso ta maftanga ai fai la tele ye no nga ki nga lava ke ka ele e ke ka ko ke lo uma a ko le aso lu aso ke le ka ele le mo ka fa le ko un almo e fa felan fai e mana o mia no tanto ta ele fa le nga pe al kingo mga umia le kingo ka ele yeso uma o le skaka fa lua fa kolu ka ele las awa no to anga ta ele o le mama na lo tino mama nongi le lo tino e fa ile ka ele lo nga o isole ke le fa le ko ka ke le o fa le ko mo pa fa ile ka ele lo nga ya fa fu ngai ka mafa yeso uma fa lua fa kolu fa ka mapo las lo minga mama kwa mala ma lo si lo kingo o le sia e ko lengi fai exercise pa mai ka mafa me ka mafa ka me ka mafa pa lengi inga ya ma lo sir kingo ola ma lo inga kingo e fai la lo fa ngalo bonga soli ka lo fai i lo pe e o puka ko ila ku ni fo le i lo nganga me le boye ma yo ka kion me al me e ma lo inga le nganga ma lo inga le tino ora le tino, ora le nganga. Manongi le tino, manongi le nganga. Ta ele le tino, ta ele le nganga. E la pela ngalo fa malu, fa moelo uru. Fa mangongi lo kingo. Ala e oki lo nganga. Ngo bingo le ase senga markulanga le ngai la salo kunga mau poifa. Melea. Awa tatou te fa se ina i tatou le telo tala inga se ma tangata tau fa se nai pe wai ma afe atu tu o tau fa toa ia ma fisili atu fisilina o le mea ali o mai malo le atu o le wo ta tau le malo le atu Yesu la ngalo fo mana ai meso lana e kalesia o lana mana mea le na e fa longo mai tangata uma pe ona fo mai Yesu a fa la to fa longo ia te o tou o la to fa longo fo ia te so se taime te fa longo ele si upofongo le kalesia o fa longo ia Yesu le ngalofo manga o ia o le tama fa ipo the bridegroom he's speaking to us through his bride the church. Which one? Which church? Not any church but the Catholic Church. Ia o le tātou fa manatu mal fa soal na le nefiapi tau na ia soa ni atu le ngango Yesu ngalofa pe a fai te tango te tala ye lo fatu tala lo fatu ia Yesu ngalofa ona fa mal male Yesu ngalofa le tato fa soa le nefiapi ia me wai kala siolo na ngalofa mana ai mato to e fa malosi atu ia la to fe ngai mai le tino ia mal talo le ono ia ngalofa ia Yesu o to mal fe ngai ma o to maftianga ia ai mai se la to fe ngai pe ma fa no nga le neva yaso fa fitai tele ya la to sa ma futa ma le tato fa so ila fe nafi ya me se la to sa ko meni mai ma fa ma losi mai bi ia lava Yesu la nga lofa o te lofa tele mo to ma ia la fa mo nyanga yo to mota mo to lawa man wi ma lo longo nei po ya man tu ta ya le tanto fa so tato fe la ila fe la stonai ta volunga le tato fa malosi
ile nei afi ya ma batoi nisi me fofo e wan tato mafutanga ili fa ingo neva yaso alofa tele mo tau tato fa long koluse so apo tamama le alo ma le nganga pa ia amene ma amene